Mali yashyizeho minisitiri w'intebe w'umusivili. Ni Mokhtar Wane wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Umuryango wa CEDEAO byitezwe ko noneho uzakuraho ibihano wari wafatiye igihugu nyuma ya kudeta yo ku itariki ya 18 y'ukwezi gushize kwa munani. I Cairo mu Misiri, minisitiri w'ububanyi n'amahanga Sameh Shoukry arabonana n'intumwa z'abanyepalestina bo mu mutwe wa Fatah bavuga ku biganiro by'ubwiyunge no ku matora rusange ataha mu gihugu. Muri Zimbabwe hari imyigaragambyo y'abarimu basaba gufatwa neza mu kazi kabo no guhabwa ibikoresho byo kubarinda kwandura COVID-19. Mu cyumweru cy'imideri i Milan mu Butaliyani, ku nshuro ya mbere abirabura b'Abataliyani bafite inkomoko muri Afurika bagize uruhare muri iryo murika, bigaragara ko ryari ribuzemo abantu b'amoko yose. Naho muri Kenya, Kisha Atiki afite imyaka 10 gusa, ariko ashobora gukora imyitozo y'abantu bakuru abifashijwemo na nyirakuru Mercy Obiero nk'umutoza we, nawe ubwo yakinnye mu mikino Olympique yo mu 2012.